Empellas. No, ese que estáis ahí. Ese que estáis ahí. No, da ese que está a tu lado. Ese. Vale. Buenas tardes. ¿Qué se os repartiches eso o qué? No, a tarde, ahí está tarde. A tarde. Sobre qué hora? Sobre qué hora? Después das 7, non? Sí, 7:30, 7 por aí. Olha, depende que temos que ir por aí, depende da hora que chegamos, pero antes das 7 nunca. Después das 7 nunca. Hostia, que este non é que está uns putos, como se chama? Foi que trememos aí. Mira para aquí. Que trememos aí. Que temos que estar aí ou aqui? Estava aí, se acuerda? Mesmo, o quê? Aqui. Então, non me vai por un lote. Vas cortar? Ahí dentro de un par de horas le da el sol, ¿no? Aquí. Ou van ser sorteados. Espera para adelante un pouco. Aí está batido. Está mellor. A ver, cortadlo ben ou non? A ver se porta ben. Estou falando, Todo para dentro. Todo yo trato un pouquinho para dentro, xa está. E xa despois se queda aquí, mira. Mira que se non é... Hai que facerlle unha carreira aos descansos, cos chimpíns. Xuntarse todos os do municipio de Porreño aí. Que non é pola mañán temprano, equivocouse de hora. Non son as 6 da mañán, non, onde está cantando. Agora están descontrolados, que sabes que Oye, non pasa nada. Ah, non, que xa está. ¿Cambiaron la fiesta de sitio o qué? Los chiringuitos de la fiesta no es aquí. No, cambiar o sitio. ¿Qué? Este sempre está no mesmo sitio. E para arriba, para lá. Ah, pero como es a domingo, ¿cando é? A festa? Sí, Non, ainda é para o próximo. Domingo é para outro. para outro, 2 semanas. Claro, domingo é o día 9. E a festa é o día 16. O 16 Despois da de Porriño, 14, 15, 16. desde o 11. No 11 de Porriño, Ah, de claro, Semeniz. pois, porque aquí empezou 14. Aquí empezou viernes, a sartilla digo que día 14, viernes. Viernes, de viernes que ven 8 días. A sartillada que empeza o viernes. Eu estaba escoitando moitos fuegos por aquí estes días. No, porque a festa aí arriba. Cada día tamén. Ali en Ribadoleiro, por ali arriba. No, non sei.